Sangiza wenyene nawe ndaronso dusangira gake dusangire mwana cinzara yanyishe musi yavuze itumba no kujya kukiza ngo kuseka aya umuntu yamenze kwe ngo uyu umuntu aguheranya ngo uzoreke ngo Imana nguzomwishuriza nanje naciye niyumva ati none nkuba Imana iciye vyebaga byo bigenda gute amani shaka ndoro Yesu numva ninzara basi iyi shati basigaye basi iyi shati ndaguha kantu gatoya gatonya oya reka manje dubi mumu man niyo yiri itombora mu muco mama ushatse kuvuga reko utibuka rero bya bintu man ushatse kuvuga utavyibuka oya reka nta bya bintu bya bintu kubandi ndagitombora sawa kamera yaje oya kuraginogira none ibi nivyo iti panzuri ibi impa uvyitonde reka manze ndeke telefone wewe rero we manze ndakuzi nukuri kw'Imana amahera yawe amahera amaze imyaka urashobora kufunga aho nyingo uje ntushobora kumpa amahera no kubabarira bavuze ko tumaze ujya none oya mbiza tuvugane ngaha ucumuro ngo ngahanye wampaye wasiraho oya rero ikinzo yaguhanukurira bangu mufuye gihungu ndakungura kamenye cyangwa singisema yondera ariyo ironderera kwiye sawa nyama y'imyaka nyakiri subiramwo nyakiri oya wewe ndanaguha yo ndakubona ndofa mara cyo sit down oya nziriza nakubwire rero jembe sango basi mworohereza ndakongera imyaka 2 cyangwa imyaka 2 aguhera niyanga nyakubahwa atampa umunsi umwe sifa nene umunsi umwe nimudakazi sawa kukigongo cyinshi ndaguhaye isaha oya ye nano ndakora je aho isaha imwe nawe ni nyinshi no isaha imwe ni nyinshi wewe mabasi mwaka basi mpamwe mwaka yampebera wowe yamuhebera aho warindira ngo hateri kazo ntabwo nyuma y'umwaka ni mworoshe ibintu je basi ndaberekeje ko je ubu ntacikora urakoze sarero ari juni urakoze kamwe turamutse kajyamwe haguma banda mani nawe uzoca wikoso ndaberekeje asa n'amafarasi ukuraho marasizwe n'amajyambere bahu agapantaro kari kuri none uguma kunogera wewe ugura telefone nk'iyimo oya ahubwo turamenye niyo mpamvu utamenya amakuru kuri tubiyage media reka vurangize kuri tubiyage media wewe ngira muri application yitwa YouTube ngaha maze kwinjiramo rero arafite akantu kitwa tips hanvuze n'icyongereza tips urakuranyumva barigisha kungene borora kijambere Mr. Mind ndani sanzire kibusi ariko ngene bigisha korora kijambere urabona nk'uwo muti honyene nk'uwo yereka arapompa uramubona aho mutara umuti muhumura cyane tubiyage mutamanye n'icubahiro mukuri bwo yavuga mutamanye kugira umufuko wose uronka amafaranga n'umuntu uronka ikigirani icyo ufungura nako natembejeje gufungura namugahinda niwora batubiyage ngena no kwa mama nza gura ababwiye we nawe urabona mwebwe ana no kugucorera no kufitiye nama wewe wapi nako nayahetse gusa renda babwiye ashi mugire ente bye abayi uragaheza ngirwa urabona ko yaguhebeye rero nubwo biro we ndagucapa usubira yangu je narinze karate ya koma twanere God have mercy upon us. Huh?
God have mercy upon us.